Good morning. Ada kini kadang kadu yang kaji orang. Ini bukan ada live keman tu keman ni lah ini short isi cara pan kecil kan tum lah itu constitution apa dah dan 60 dolar dah itu cekhan lah lepas sombong itu agak important hormu kenang so hormu itu kecil nanti do. Tapi ini tunjung si ini tu mah history apa yang si itu cici ni kalau tang itu mah kecil song macam rumah keman kami itu le kamu itu hempek lagi kubom kita otonomous state lagi kubom ke hangsa lang ada coba lagi noh kali itu government akan cedangi kalau tang government akan provide lagi kalau nasi constitution tensi itu bah aron besi itu cetan lagi lalu nasi pini ni asal isi video kecil selam keselam ada lah karbiang long non wikini itu macam non karbiang long Arab doan setamni cini nanti je itu karbiang long kosong senaga pelang 1950-51 Mikir Hills nangke plan lapena baso plan ke itu Mikir Hills district of plan ke lada ke Mikir Hills tract to sila government British government tum kan ada hokpon asi British government atum la Mikir Hills district itu han nang jongpon pia plan Mikir Hills district itu han jilat nang selam dia plan ke lada Mikir Hills tract kalau lapena so Mikir Hills tract lake British atum la dak nang cerai thima mate nang cerai thima la bang itum chini pamina ge lasi Government of India Act 1935 Government of India Act yang kulo tante ni hangire bah warna tu bangke British atum totally masih dominate nang cerai tip po bangke latum amendment plan plate lasi latum ke thak mondo partially excluded area lapan excluded area la soni ke thak mondo lasi excluded area polo tante non son Naga Hills taho lapan ke program adim Khasi Hills tala ajhaga CMC area lapan ke lason si Lusa Hills taho lapan ke kapre lagi lason si inglong asotum ke do ode mangke excluded areas British atum parlo kondelo tema India union lo seka British atum totally mathala dak cerai dang tipik lalu lase excluded area polo be aron atang kaddo kabiare chuda dolo kaddo kobita na tuni chesolai lalu lagi excluded area long sedolo lapan ke partially excluded area polo tang te British atum ajahaga bangke British hukumat yang ada nang sulido ajahaga bangke methang apa cesolaji kamsi jakong tidak lape partially excluded area polo tang te konana lo ini tu Mikir Hills non ke domong karbiang lo North Kachar Hills lapan Garo Hills lapan ajahag Khasi Hills Janke Hills ajahaga adi make partially excluded areas long sedu partially excluded areas itu Mikir Hills long British atum mana aciti ajakong make ini tuh mana pilot emang nah tuh merecu dulu lapan kanan tuh rong kado kaca solaji apaan kan tuh kalau ajakong itu mana pilot emang setelah ajak kalau make British atum sila ada kalau 1935 India Government of India orang nanti kan ada ajak kalau make langsung dapat cetain pulau example like jong sila ada tangkap mereka dia pengen sila ada nanteng kayu pulau tadi itu karya long dia orang itu military ba police ajakong kita tuh abe lah kalau soron kaca dan dia racing dan mesin ada. Kalau sudah British atum sih dalam mana siram po. Dan seta dada karbiar itu lo aron atang kado gawe methan self protection akan culture itu protect akan abangke British itu hanya pun kira. Nasi excluded areas lah kan partially excluded areas. La British atum hok pono, la ke hok pon lagi doko bagian ini ini itu India arusi dulu tema itu India Union arusi dulu mesel lo nilai kui bangke India arusi dulu. Setamila India Constitution lalu tapi aku putar itu domhan Constitution yang selam pilo lake 60 aja kok angin tinang kok katanya bangke lah hala excluded areas akan ini tunggu partially excluded areas harus itu posi ini tum methan jongjung kacari je pan hala British tum tapi nang cerai kete ini domhan nang cerai pun British tum hala sur ke nono som ke kere itu menjadi kong dikira putar kali setelah hala sur tapi British tum ini domhan amanah kipi kan aja aja karon bangke itu domhan nang ubul lasi hala sur tapi aja kaca kong nang kipi na posi hala hakelang dam sini domhan project kunang cini kan sini India lalu sedang non India lalu domong sami domhan India Constitution lalu sedang aku mini Constitution ada 6 schedule domhan yang selam pinang kong asi 6 schedule lalam sekan nang bodang de gopi pose 6 schedule domhan yang tidak boleh dante ini tu masana tak hai so tapi ini tu metanga jutang kando gawe elam ki kan cenglok ki kan kando dan hala non ke domong India long UP Bihar Delhi Maharashtra dan prek ulang hala tu kan hal dengan hai pi binak hala tu ke cepat jok pan hala tu masana tak aku isigat alegal ke doi fansi itu mah constitution ada 6 schedule mana pila
lalu nasi kum penangan BJP leader tum pu hedi mai meeting along ka doi long ta ninji bo hai je 6 schedule along ke KBK che thana men than lam nai kun hok ta bi vote chok long le kun hok ta to bi pu penangan long ka ninji pon do sita India Constitution ang tunangon India Constitution Article 19(5) along India Constitution Article 19 na tempulutang te India Constitution Article 19 na tempulutang te ini tum India so tum ante no hokta damlong no hokta dolong no hokta longlin amlong no hokta hem chikim long no hokta vote pilong lalu mari sita India Constitution Article 19(5) lang apa da isi restriction ki di pondu India Constitution Article 19(5) kasi India Constitution Article 19(5) tempulutang te non asona thak 6 schedule hawara ru partially excluded area ardo bangke ini tumhan Government of India teng Constitution teng nami tumhan da restriction ki di pondu je ahok lo Article 19 na teng plan no India so andi civil poikis tame la khai so tumhan bangke special protection special provision ki di pondu la ke 6 schedule hawara ardo bangke la si Constitution si langdam 6 schedule to the Constitution of India la India Constitution si langdam pami me poludang te la ke tum rara panapa mahu hande joyti de no hok to ka bit ho ya to bang suta da wot jok long ho bang suta long linam long bang suta hem kim long ang tan ki bang tum ta da ko nang do thip long ko bang kala ke ala Article 19(5) aron kar kan bina kol ke lasi India Constitution Article 19 na tengke India soan ki civil ko episami ako 19(5) along ada ke tok to do India Constitution Article 19(5) along ke tok do ko jala schedule hawara lo schedule tribe hawara lo bang ke hada state pen postame ba India Union kan stami ada isi restriction ki pon tu ko lo je ada chi jok tam long le la halo lasi ini tum kachini nai bang la halo sinili tini thi happen la bang so video ka salam pon ang ok la halo partially excluded area la kan excluded area sa putar ada kan pachini lo ini tum mikir hills mari karbi long ke partially excluded areas long sido achik tim ke practice tum bang na chari lo achik tim bang ke emina na chari je ja kong itum hana pilo la lo isi bang ke la kan hinia bang ke India Constitution along ba 6 schedule along the 6 schedule Constitution along that India sotum ana bang vote jog long India sotum ana long lina long no hokta dolong lo pula hai kan je BJP leader dengan je kala khara phana pachu bai cho halak Article 19 se alang tulang cho Article 19(5) ko bang ko bipo sira kan thana he don Article 19(5) along bang ke ada restriction do 6 schedule mate that schedule tribe la ini tum han protected areas mate la ini tum schedule tribe areas long mate adak na chiyok tunong le la asi indeli lapang solam thano nang tum chini no ka bingong ra tum chini nai ku kan sini lapang solam thano lan than ben sim ni ngam ke ko be ka dong